sanibona makhandlela bovu bathi uyocisha nini wekhandla segandla bomnyameni njengoba phela abanye kusuke kade cishe izibani zabo ucishe inhlanhla kwangela ubumnyama base beyashayela ekhaya kacishe-ke le ayicishe cha nyanga enkulu abantu baxakekile othandweni baxakekile othandweni ikakhulukazi abanye bavele bakhona othandweni benelisekile futhi bayathandwa ukuthi abanye sebaze kwalotsholwana kwahanjiwa ibanga kodwa manje khona umuntu othi hayi le ngiphila naye engathi khona abanye abanakwethu abamphazamisayo ngabe wesilisa noma wesifazane kodwa mina ngiyamthanda ngifuna aziyeke noma aphume lapha kulabo bantu agcilela ngoba yena cha ngenisekile ngasuthandweni simisa kanjani lapho okay lapha ngoba ngikuthanda ngoba ukubabuzela abalaleli ngoba khona abangakwazi ukungibuza abangicile nje belakha nje sebelakha into engekho abangakwazi ukuthi banemibuzo ubuzela abalandeli abalaleli nangale kombuzo inkinga esiphezukwazo zawothanda ngisho konakele njengoba ngithenge leya video ngiyanxusa ke lokho ungene emavideo nami ngoba khona amavideo asozokulapha umuntu ngamunye khona esozolapheka khona emavideo nami nako ke manje usikhuluma ngomuntu okhona la uthandweni ukhona umuntu uright uyambona ukuthi uyangithanda kodwa engathi khona lokhu okuphazamisayo ngaliceleni kwesisikhathi thola ukuthi uyazi lowesifazane ukuthi usibani bani uqonywe intombazane yakabani akafuni ukuyiyeka kuphumeki ilungiswa kanjani akuyona indoda yenza lokho asikho asiwakhulumeleni umuntu wesifazane osukenze lokho lo emunye osukenza ukuthi athandwe wena kakhulu bese konakala mase konakala la ekhaya izinto zalapho uthandweni lolu elinalo phakathi manje lesikhulumelayo lesinayo la manje usithika wena ngoba ula uhleli ekhaya wena ulawe ukemzini wakho ungalwe tshena mina noma thiwa kuwona umuzi okuthandweni ubabuye ingane kodwa uyabona ukuthi ubengane ngeke kuthanda kodwa la ekuthanga ngayo manje sekukhona inkinga sekutheni uyabona khona umuntu okhona ongafuni ukuphuma uyamchitha not ayisebenza ichithe enizenzayo laleleni kahle le ndaba ngoba ijulile ziyasebenza ichitha inkinga amehla kaniphile uzosibona isichitho sisenza sivike naye ke induku engakaze ayivike nansi ngeke aze ayivike le ayibulali muntu ngilalela ayibulali muntu lena uthenga indwangu yezitsha uthenga indwangu yezitsha lesule izitsha kinentsha ngikunike la le ndoda sakhamba usam uqhuma ngaso unqunu uphethe indwangu yezitsha entsha ukuyisula ngayo uyisula nasendaweni zakho uyisula kala ubeka iglass la kweglass ngisathi uyikhama uthi ngokugcina mina kusibani bani bese uyakhuluma la ukuthi mina la umshado wami uthi ushadile uthando lwami kwakhe umuzi le anti yathwebula ingozi iguqula lo lathando ungale libuye lonke luze ekhaya ngoba kusuka ntshontshwa uthando phela ukuze nalomuntu la ekhaya aye kuphazamiswa yilabo abantu noma ilwamuntu lo maziyo ngemphindo umboneke kuyena umbone seshiya ifoni lapha ingasakhiyiwe ipassword umbone sethatha i-card iphina FNB nomuntu wakhe sesithi angawuyazi oyazi ngalolo langa ngoba wabone sethi ukamkhipha imali lapho emama mawukuthi umuntu wesifazane onjalo ngoba nayo inkinga okuganwa abantu abafundile kodwa abaqomile emsebenzini uyayeka ukuqoma ungalwi naye abuyezela uyowanyanya abanye abantu uyobanyanya bamumnikela kambi akabuye ezenyangeni nayo indaba izenyangeni la iphupha lapha ithi number 031 065 065 00 86 asiphinde 031 065 00 86 WhatsApp ukhona WhatsApp ke voice note voice note 081 513 58 44 WhatsApp asiphinde 081 513 58 58 44 sibamba la sibamba that's all